Pray. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주신 거 감사합니다. Харин бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн биднийг та өөрийн нэгүсэл донд дуудсанд баярлалаа. 사랑하는 하나님의 귀한 일꾼들을 성령으로 감동을 시켜주시고 하나님의 일에 충성하는 귀한 일꾼들로 삼아 주시옵소서. Та өөрийнхөө хайртай зарц нарыг өөрийн ариун үйл хэрэгт дуудаж бидийг итгэмжтэйгээр дуудсанд талархаж байна. 또 이 난지의 건강을 하나님께서 회복시켜 주시고 치료해 주시옵소서. Нанжидэгчийн эрүүл мэндийг та дахин сэргээж эдгэж өгөөч. 우리 학생들 특별히 건강한 몸을 가지고 하나님의 일을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Оюутнууд маань бүгд бие махбодын хувьд эрүүл байж таны ажлыг эрч хүчтэй хийхэд нь та туслаарай. 또 우리 통과에게도 하나님 건강한 몸과 마음과 영적인 능력으로 충만케 해 주시옵소서. Тунгаагчсэн та бие сэтгэл сүнсний хувьд илүү эрч хүчтэй эрүүл байхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 학계 1장 두 번째 대지입니다. 학계 1장 두 번째 대지. За өнөөдөр Хаггай номын 1-р бүлгийн 2-р хэсэг хуваагтлаараа ярьж байгаа шүү. 1-р бүлгийн 2-р хэсгийг 학계 ярилцсан. 1장의 이제 두 번째 대지는 성전 건축이 중단된 결과. За энэ 2-р хэсэг маань болохоор эзний өргөө барих ажил зогссны үр дагавар гэсэн гарчигтай байгаа. 자, 9절부터 11절입니다. За 9-өөс 11-р эшлэл. 9절 읽어보세요. 9-р эшлэлийг уншийе. 9절. Та нар ихийг хүлээсэн боловч өчүүхэн л ирсэн. Та нар гэрлүүгээ зөөхөд би түүнийг чинь хийсгсэн. Яагаад төгтөмдөө эзний тунхаглал. Яагаад гэвэл та нар цөмөөрөө өөр өөрийн гэрлүү гүйлдэж байхад миний өргөө эзгүй хоосон байна. 성전 건축이 중단되고 이스라엘 백성들이 자기 일에 열심을 내게 됩니다. За энэ сүм барь эзний өргөөг сэргэн барих ажил зогсоод оронд нь Израилийн ард түмэн өөрсдийнхөө одоо гэрийг барих ажлын улмаас маш завгүй болсон байна. 이 성전 건축을 하는 것이 하나님의 명령인데 이스라엘 백성들이 외부적인 그 원수들의 방해와 또 내부적으로도 자신들의 일 때문에 성전 건축이 중단이 된 것입니다. Энэ сүмний барих энэ ажил бол хамгийн чухал одоо энэ тэргүүний ажил байх ёстой байтал Израилийн ард түмэн болохоор тэр ажлаа зогсоогоод бүгд тус тусын орон гэрийг барих ажлыг л хийж байсан. 특별히 이제 이 9절에 보시면 이스라엘 백성들이 성전 건축을 중단하게 된 그 원인이 여기 9절에 나오고 있습니다. Ялангуяа 1-р эшлэлээс харах юм бол Израилийн ард түмэн сүмийн барилга эзний өргөөний барилгын ажлыг зогсоосон шалтгаан нь энд гарч байгаа. 그 내부적인 그 원인이 나오고 있습니다. Дотоод шалтгаан энэ 9-р эшлэлээр гарч байна. 그것은 자신들의 집을 아름답게 꾸미고 이렇게 화려하게 지키기 위해서 하나님의 성전을 이렇게 중단했다는 것입니다. За тэр одоо гол шалтгаан нь болохоор өөрсдийнхөө одоо ажлыг өөрсдийнхөө гэр орныг одоо гоёж чимэж гой сайхан гэр орон барихын
барих шалтгаанаар эзний өргөөг барих ажил зогссон байна. 그래서 이 구절들은 이스라엘 백성들이 성전 건축을 중단했기 때문에 하나님께서 그들에게 에, 징벌을 징벌을 내린 것이 바로 흉년입니다. За тэгээд бурхан энэ одоо сүмийн барилгын ажил зогссон учраас тэднэрт шийтгэл болгож яасан бэ гэхээр ган гачиг ирүүлсэн байгаа. 그들에게 내린 그 흉년 때문에 그들이 여러 가지 큰 어려움과 고통을 겪고 있다는 것입니다. Тэр тэднэр тэр ган гачгийн улмаас амьдралд нь яг бодит амьдрал дээр нь өдөр тутмын амьдрал дээр нь маш их одоо бэрхшээлүүд тулгарч ихсэн. 내 집은 황폐하고 하나님의 성전은 황폐하였고 너희는 각각 자기의 집을 지키에 빨랐다는 것입니다. Тэгээ бурхан энэ тухай хэлэхдээ миний өргөө эзүү хоосон байхад та нар цөмөөрөө өөр өөрийн гэрлүү гүйлдэж байна. 자기 집을 짓는 데 빨랐다는 것은 자기 집을 지키기 위해 열심을 냈다는 것입니다. Өөр өөрийн гэрлүү гүйлдсэн гэдэг нь болохоор тэд нэр өөрсдийнхөө гэрийг барих гэж маш завгүй байсан гэсэн үг. 하나님의 Хамаг одоо хүч чадлаа тэр өөрсдийн гэрийг барихад зориулж исэн гэсэн үг. 하나님의 성전을 건축하는 데는 무관심하고 게으르고 나태하고 반면에 자기 집을 아름답게 꾸미고 짓는 데는 열심을 내고 그렇게 힘을 썼다는 것입니다. Тэгээ эзний өргөө болохоор баригдах нь зогсчихсон. Тэгсэн хэрнээ ард түмэн болохоор тэрүүнд юусоо санаа тавьж байгаа юм байхгүй. Зөвхөн өөрсдийнхөө гэрийг барих гэж, орон гэрээ гоё сайхан болгох гэж завгүй завсарч илүүгүй ажиллаж байсан. 이것 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 징벌을 내려서 그 농작물에 큰 흉년이 들어서 이렇게 어려움을 겪고 있다는 것입니다. Тэгээ үүний улмаас бурхан тэдний дээр ган гачгийг дуудсан байгаа. Тэгээ тэр ган гачгийн улмаас тэдний одоо идэж уух өдөр тутмын амьдралд маш их бэрхшээл тулгарч эхэлсэн байна. 자, 그 내용이 이제 9절부터 쭉 나오죠. 너희가 많은 것을 바랬으나 도리어 적었고 했습니다. Тэгээд энэ тухай саяны уншсан 9-р эшлэл дээр байгаа тийм ээ. Та нар ихийг хүлээсэн боловч өчүүхэн л ирсэн. 많은 것을 원하고 바랬지만은 그 결과는 아주 적었다는 것입니다. Израильчууд маш их зүйлийг хүсэж байсан боловч тэд нэр ирж байгаа зүйл нь болохоор өчүүхэн л ирсэн гэж байна. 이스라엘 백성들이 그 농작물의 수확을 많은 수확을 바라고 많이 심었지만은 하나님께서는 그 수확을 아주 적게 거두게 했다는 것입니다. Израильчууд болохоор ихийг хурааж авна гэсэн хүлээлттэйгээр найдвартайгаар ихийг тариалсан боловч бурхан тэдэнд багыг л хураахыг зөвшөөрсөн байна. 이 정상적인 수확은 많이 심으면 많이 거두게 되는 것이 하나님의 순리입니다. Ер нь бурхны одоо хууль ёсоор бол бас байгалийн зам ёсоор ч гэсэн тийм ээ ихийг тарьсан бол ихийг л хураах нь зам ёсны зүйл тийм үү? Хэвийн үзэгдэл. 그런데 이스라엘 백성들이 많이 심었지만은 많은 수확을 바라고 심었지만 적게 거두었고 그것을 집으로 가져갔지만 또 그것도 하나님이 누리지 못하게 했다는 것입니다. Гэвч Израильчууд болохоор ихийг хүлээсэн гэдэг нь ихийг тарьсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл өчүүхнийг л хурааж авсан байна. Тэгээд тэр өчүүхэн жоохон хурааж авсныг нь хүртэл бурхан тэднээс авч удсан байна. 우리가 아침 일찍부터 정말 열심히 이렇게 일을 하고
많이 수고해서 많은 그 어, 재물을 얻으려고 했지만 그러나 하나님께서는 예, 우리 수고한 것보다는 아주 적은 그러한 수입으로 경제가 곤란하게 한다는 것입니다. Тэгээ өнөөдрийн хөр одоо зөөрлөж хэлэх юм бол бид нэр өглөө эрт бүр хар өөрөөр босоод тэгэл өдөржингөө хамаг хүч чадлаа, оюун ухаанаа дайцлаад хөлсөө урсган байж хичээж зүтгэж ажилласан ч гэсэн тэр хэмжээнийхээ одоо цалинг авч чадахгүй байдаг ч юм. Эсвэл авсан ч гэсэн өчүүхэн жоохон цалин сүүлийн үед одоо шүлс шиг гэж ярьдаг шиг тий жоохон тэмцээ цалин аваад тэгсэн тэр цалин авсан жоохон цалин ч гэсэн юу ч болохгүй амьдралд юунд ч хүрэлцэхгүй тийм байгаатай адилхан юм. Бурхан одоо тийм байдлыг бидэнд зөвшөөрч байна гэсэн үг. 이 세상 사람들이요, 많은 수입을 바라고 돈을 많이 벌기 위해서 열심히 노력하고 수고하지만은 결국은 그 수고한 대로 먹지 못하는 거예요. 수고한 대로 누리지 못하는 것입니다. Тэгээд дэлхийн хүмүүс бол их эд баялагт хураахын төлөө их мөнгө олохын тулд үнэхээр бол идэвхтэй амьдардаг. Үнэхээр зүтгэж амьдардаг. Тэгсэн ч гэсэн одоо тийм өөртөө хүссэн хэмжээний дээр эд баялагийг хурааж авч чаддаггүй. 또 우리가 하나님의 일을 하는데도 열심히 수고하고 노력을 해도 그 하나님의 교회가 이렇게 궁핍하게 된 것도 그 하나님이 우리의 죄 때문에 우리의 어떤 허물 때문에 하나님이 그렇게 하신다는 거예요. Тэгээд бид нэр бас Бурхны ажилчдын хувьд өөрсдийнхөө үйлчилж байгаа тэр чуулганд тийм ээ үнэхээр хамаг хүч чадлаа, оюун ухаанаа дайчилж нүүр их хөдөлмөрөө зориулан зүтгэн үйлчлэлээч гэсэн тэр чуулган маань өсөж өндийхгүй, үржиж олширахгүй, дутуу гачуу бүх юмар л одоо дутагдж гачигдж байх юм бол энэ нь бидний одоо гэм нүглээс юм уу эсвэл бидний одоо алдаа зөрчлөөс болоод бурхан тийм байдлыг зөвшөөрдөг гэсэн үг юм. 그래서 이 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 까닭이냐 이 말이에요. 이것이 무슨 이유 때문에 그런 것이냐 생각해 보라는 거예요. Тэгээ энд хэлж байгаа тийм яагаад түг түмдийн эзний тунхаглал төв төмдийн эзэн тэднээс одоо тунхаглан асууж байна. Яагаад ийм болсон юм бэ? Яагаад ийм байдал хүргэж байгаа юм бэ? Та нар гэрлүүгээ зөөхөд би түүнийг чинь хийсгсэн гэдэг. Бурхан ийм болгож байгаа гэсэн үг. Тэг яагаад гэдгийг бодож эргэцүүлж үзье гэж төв төмдийн эзэн тунхаглаж байна. 그 원인이 바로 내 집은 황폐하였고 너희는 각각 자기의 집을 지키기 위하여 빨랐다고 이렇게 책망하시는 겁니다. Тэгээд эзэн өөрөө ингэж яагаад гэж тунхаглаж асуусныхаа дараа яагаад гэвэл гэх тэр шалтгааныг нь хэлж байна тий. Та нар цөмөөрөө өөр өөрийн гэрлүүг үйлдэж байхад миний өргөө эзгүй хоосон байгаа учраас би та нарыг ийм болоход хүргэсэн юм аа. 자, 그리고 10절에 또 구체적으로는 그 내용이 나옵니다. 하나님이 그 징벌의 그 내용이 10절에 나와 있습니다. За 10 дахь ишлэлдэр тэр бурхны тэр болгосон шийтгэлийн агуулга нь илүү дэлгэрэнгүй гарч байна. 왜 농작물이 흉년이 들고 그 수확이 적은지 여기에 그 이유가 나옵니다. Яагаад тэр ургацсан татварч газар үр шимээ зогсоосон юм бэ? Ургацгүй болсон юм бэ гэдэг тэр шалтгаан нь 10 дахь ишлэлээр гарч байна. 그 원인은 바로 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤다고 했습니다. Тэгэхээр та нараас болж тэнгэр шүүдрээ татаж газар үр шимээ зогсоосон. 이슬이 그쳤다는 결국은 하나님이 비를 내리지 않았다는 겁니다. Тэр тэнгэр шүүдрээ татсан гэдэг нь бол нэг ясандаа бурхан шүүдрээ унгаахыг болиулсан гэсэн үг. 하나님이 하늘에서 비를 내려주지 않으면 농작물이 수확이 없습니다.
Тэрэ бурхан Тэнгэрээс шүүдэр буулгаж бороог оруулахгүй бол тэр үр тариа ургах ямар ч боломжгүй. 하나님이 이스라엘 백성들에게 그 가나안 땅이 이른 비와 늦은 비를 적당한 때에 하나님이 주셔서 그 땅을 돌보시겠다고 약속했는데 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기는 일에 게을름을 피우고 우상을 섬기고 오히려 자기 일에 열심을 내기 때문에 하나님은 그 땅에 농작물이 이렇게 흉년이 들게 했다는 것입니다. Тэр бурхан Израильчуудад амласан тийм ээ Канаан нутагт очиход чинь би та нарыг үлсгэхгүй байх болно. Тэр Канаан нутагт би намрын бороо, хаврын бороог цаг цагт нь оруулж тэгээ та нар үр тариаг үр жимс хураан идэж ууж амьдрах болно гэж амласан. Гэтэл Израильчууд өөрсдөө тэр бурханаасаа урваж тэр хуурамчдын шүтэж эзэн бурханд үйлчлэхээсээ залхуурч хойрох суусан учраас бурхан тэднийг тэгж одоо юу бороохор оруулахгүй шүүдэр амгаахгүй гэр ган гачиг учруулж шийтгсэн байна. 여기서 이제 이슬은 비나 이슬은 영적으로 말하면 하나님의 은혜를 가리킵니다. Тэгэхээр энэ шүүдэр бороо гэдэг бол сүнсний хувьд бол бурханы нэгүслийг илэрхийлж байгаа. 사람이 아무리 노력하고 힘을 써도 하나님의 은혜를 주지 않으면 재물을 얻을 수도 없고 우리가 수입을 이렇게 넉넉하게 우리가 누릴 수가 없습니다. Хүн хичнээн одоо хичээж хөдөлмөрлөж хөлсөө урсгаж зүтгэлээч гэсэн бурхан хэрвээ нэгүслээ үзүүлэхгүй бурхан ивэж нэгүсэхгүй бол хүн энэ дэлхийгээс ургац хурааж эд баялгийг хоримтлуулж огтч чадахгүй. 네, 여러분 하나님의 은혜가 아니면 우리가 아무것도 우리가 받을 수가 없고 누릴 수가 없는 것입니다. Бурхны нэгүслэл байхгүй бол бид нар юу ч олж ямар ч ашиг орлого байхгүй бас юу ч ямар ч сайн сайхан зүйлийг эдэлж чадахгүй. 이 하나님의 은혜는 누구에게 줍니까? 이 겸손한 자에게 하나님의 말씀을 그대로 믿고 겸손하게 하나님을 순종하고 하나님을 경외하는 자들에게 하나님은 은혜를 주셔서 모든 것을 풍부하게 누리게 하십니다. Тэгэл бурхан тэр нэгүслээ хинт ямар хүнд хүртээдэг юм бэ гэхээр бурханы өмнө даруй хүмүүс үргэлж бурханы тэр амлалтанд итгэж дуулууртайгаар эзэн бурханыг дагдаг, итгэдэг, бурханы ажлыг хийдэг, итгэмжтэйгээр хийдэг тийм хүмүүст бурхан нэгүслээ үзүүлдэг юм аа. 11절 한번 읽어볼게요. 11 дэх эшлэг уншъя. Би газар дээр, уулсын дээр, үр тариа ба шин дарсан дээр, тосон дээр, газрын үр шимийн дээр, хүн ба мал дээр, та нарын гарын бүхий л хүч хөдөлмөр дээр ган гачгийг дуудсан гэв. 예, 또 하나님께서는 그 이스라엘 백성들이 그 모든 농작물에 이렇게 땅과 산과 곡물과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한제를 들게 하였느니라 했습니다. Тэр бурхан өөрөө хэлж байна тийм ээ. Би өөрөө та нарын тэр газар нутаг дээр, уулсын дээр тэр үр тариа, шин дарс, тос, газрын үр шим, хүн ба мал дуус бас гарын чинь бүхэл хөдөлмөр дээр ган гачгийг би өөрөө дуудсан юм аа гэж бурхан хэлж байна. 여러분, 시편 128편을 한번 봅시다. Яг тэр дуул 128-ыг харъя. 128편. 자, 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 2절, 네가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 했습니다.
Эзнээс имээдэг түүний замаар замнагч хүн бүр юутай юралтай вэ? Чи гарынхаа хүч хөдөлмөрийг хүртэх үедээ аз жаргалтай сайн сайхан байна. 하나님을 경외하는 백성들에게는 그의 모든 인생길에 하나님이 복을 주시고 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 자기가 수고한 대로 많이 수고하면 많이 먹을 것이고 이렇게 많이 뿌리면 많이 거둘 것이고 이렇게 하나님이 수고한 대로 복을 주신다고 했습니다. Эзнээс имээдэг хүмүүсийн бүхий л одоо амьдралынх нь зам мөрөөд ерөөлтөө байх болно гэж байна. Тэгээ бас гарынхаа хүч хөдөлмөрийг хүртэх болно гэж байна. Тэгээд тэр хүн одоо хэр их хөдөлмөрлөн тэр хэмжээгээрээ хурааж хүртэж аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах болно гэсэн байна. 3절에도 내 집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감람나무 같으리로다 했습니다. 3 дугаар эшлэлдээр харах юм бол эхнэр чинь гэрийн чин доторх үр жимстэй усан үзмийн мод адил хөгүүд чинь ширээгчин тойрон буй чидүүн модны нахиу адил байх болно. 또 4절에도 여호와를 경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다 했습니다. За 4 дээр нь бас харагтун учир нь эзнээс имээдэг хүн ийхүү өрөвдөх болно. 5절에도 여호와께서 시온에서 내게 복을 주실지어다. 너는 평생에 예루살렘의 번영을 보며. Эзэн чамайг Сионоос өрөөж чи амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд Иерусалимийн сайн сайхныг харан. 이와 같이 하나님을 경외하는 자들에게는 이와 같이 하나님이 복을 주신다고 했어요. Энэ мэдчлэн эзнээс имээдэг хүмүүст бурхан ийм ивэл нэгүслээ үзүүлнэ гэж амласан байна. 그러니 이스라엘 백성들이 하나님을 경외하지 않고 하나님의 성전을 빨리 건축을 해서 거기서 하나님을 섬기는 일을 해서 하나님을 경외를 해야 되는데 이것은 등한히 하고 이거는 관심이 없고 오직 자기들의 집을 짓는데 자기들의 일에만 열중하고 거기에 힘을 쏟고 이걸 하나님이 책망하시는 거죠. Тэгээ ингэж амласан байдал Израилийн ард түмэн болохоор тэгж одоо эзэн бурхныхаа өргөөг хурдхан шиг барьж эзэн бурхнаасаа эмээж эзэн бурхандаа хүндэтгэл мөрөглийг өргөж тэгж амьдрснараа эзэн бурхныхаа тэр ивэл нэгүслийг ингэж одоо энэ дуулал 128 дээр гарч байгаа шиг ийм ивэл нэгүслийг хүртэж амьдрах ёстой байтал энэ ажлыг тэр ажлаа эзний өргөө барих тэр ажлаа хойш тавьчаад өөрсдийнхөө л тэр амьдрал өөрсдийнхөө л гэр орны барих гэж гуйлдэж байсан. 자, 이 학계의 1장 우리가 이미 지난 시간에 배웠지만 학계의 1장 5절과 4절부터 6절까지 한번 읽어보세요. За өнгөрсөн хичээлдэр бид нар үзсэн ч гэсэн Хагgai 1-ийн 4-өөс 6-аг дахиад уншъя. Энэ өргөө эзгүүрэн хоосроод байхад та нарын хувьд гоёмсог гэртээ суух цаг нь мөн гэж юу? Иймээс одоо төв төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрийг хянахтун та нар ихийг тариалсан боловч ургацсан баг байна. Та нар иддэг боловч цаддаггүй, та нар уудаг боловч ханддаггүй, та нар хувцасладаг боловч хинчинч дулаацдаггүй. Хөсний ажилчин хөс авлаач цоорхоо төрөвчөнд хөлсөө хийдгээ. 왜 이렇게 어려움을 겪고 왜 이렇게 고통을 당하는지 한번 자신들의 그 행위를 살피라는 것입니다. Тэр яагаад амьдралд нь ийм одоо зовлон бэрхшээл тулгараад ерөөсөө өөрсдийнхөө хүсснийг олж чадахгүй байна вэ гэдгийг та нар өөрсдөөсөө хай тэр шалтгааныг нь өөрсдийнхөө зам мөрийг хянагтун гэж хэлсэн байна. 그래서 이 구절에도 하나님께서는 거듭 이스라엘 백성들이 그렇게 농작물에 흉년이 들어서 그렇게 어려움을 겪고 있는 그 원인이 무엇인지 한번 잘 생각해 보라는 거예요. Энэ 9-р ишлэл дээр ч гэсэн яг адилхан саяны 4-өөс 6 дээр хэлсэнчлэн та нар хүч хөдөлмөрөөхөө хөлсийг хүртэж чадахгүй байгаа
Тэгээд одоо ургац хурааж чадахгүй байгаа амьдралд чинь ийм бэрхшээл зовлон учраад байгаагийн тэр шалтгаан нь чом юу юм бэ гэдгийг дахин давтаж хэлсэн байна. 그 원인은 사절에도 말씀하신 것처럼 하나님의 성전은 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집, 자기 신들의 아름다운 화려한 집에 거처하는 것이 옳으냐 그 말이에요. Энэ дүр дээр ч гэсэн тэр шалтгааныг хэлсэн байгаа тий. Миний өргөө эзгүй хоосон байхад эзгүүрийн хоосроод байхад та нар гоёмсог гэртээ суух цаг чинь мөн гэж үү. Бас 9 дээр хэлсэн байгаа. Миний өргөө эзгүй хоосон байхад та нар цөмөрөө өөрийн гэрлүү гүйлдэж байна. 9절에도 그 이유가 뭡니까? 내 집은 황폐하였거다. 하나님의 집은 황폐하였거늘 너희는 각각 자기의 집을 지키기 위하여 열심을 내고 있다는 것입니다. Эзэн бурхны өргөө эзгүй хоосон байхад тэд нар яг л өөрсдийнхөө гэрлүү гүйлдэж өөрөөсөө гэрийг дүүргэх гэж гүйлдэж байна. Гэтэл миний өргөө болохоор хоосон байна. 오늘날 여러분 이 11조 우리가 성전을 건축하는 것은 눈에 보이는 어떤 건물보다는 하나님을 경외하고 하나님을 섬기는 일을 말하는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар өөрсдөө хэрэгжүүлэх нэг зүйл нь бол энэ 11 байгаа. Тэгээ эзний өргөөнд тэр 11-ийг нэг дүүрч байж л тэр эзний нэг үсэл бэлхэм дүүрэн байна шүү дээ. Гэтэл бид нар тэр өргөлийг ингэж үл тоомсорлож орхигдуулж 11-ийг өргөхгүй өөрөөр хэлбэл эзний өргөөг хоосон байлгаснаас болж элдвийн зовлон бэрхшээл бидний амьдралд тохиолддог. 자신이 섬기는 그 하나님의 교회는 이 궁핍해 가지고 궁핍해서 먹을 것이 없고 이렇게 여러 가지 어려움을 겪고 있는데 자기들은 풍부하게 이 세상에 이런 물질을 누리고 호화롭게 살면서 하나님의 집이 궁핍한 것을 돌보지 않는다 그 말이에요. Өөрөөр хэлбэл бидний үйлчлдэг дээр эзэн бурхны өргөө нь болохоор хоосон хомсдолтой дутуу гачуу байхад чинь бид нар болохоор зөвхөн энэ ертөнцийн эд баялагийг хааж араас нь хөөцөлдөж өөрсдийн гэр орондоо энэ ертөнцийн юмсаар дүүргэж ингэж баян чинэлэг ингэж амьдарч байгаа. Гэтэл эзэн яг бидний одоо дүүрэн байлгах ёстой эзний өргөө эзний чуулган болохоор хоосон юмар дутагдаж ачигдж байх жишээтэй. 이스라엘 백성들이 마땅히 소득의 11조 그 농산물의 모든 토지 소산의 11조를 하나님께 바쳐서 그 하나님을 섬기는 제사장들 또 레위 사람들에게 먹을 것을 줘야 되고 그들의 생활을 이렇게 풍성하게 해줘야 됩니다. Израильчүүдийн хувьд бол тэд нар өөрсдийн эзэн бурханаа тэр бүхий л 11-ийг өөрсдийн орлогын газраас хураасан үр тариа үр жимсийнхээ 10%-ийг нь заавал өргөж тэгснээрээ тэр эзний өргөнд үйлчилж байгаа тахилчид болон левичүүдийн амжиргааг хангаж өгөх ёстой. Тийм өөрөг хүлээсэн арт түмэн. 이 성전이 없으면 제사장들과 레위 사람들이 하나님을 섬길 수가 없어요. 그러면 그들은 생계를 꾸려갈 수가 없습니다. Ингээд бүгд ингээ хоорондоо уялдаа холбоотой байх ёстой. Гэтэл хэрвээ тэр эзний өргөөг барихгүй, тэгээ эзний өргөө байхгүй бол нөгөө тахилч нар, нөгөө левичүүд хаана үйлчлэх вэ? Хаана амьдрах вэ? Хаанаас тэр одоо идэж уухаа одоо олж амьдрах вэ? Тэд нэр өөрөөр хэлбэл одоо амьд үлдэх аргагүй. Тэд нар чинь бусад ард түмэн шиг, бусад овгийнхан шиг ажил хийж болохгүй, өөртөө ашиг орлого олох ямар ч тийм их усүр байж болохгүй.
Зөвхөн хүмүүсийн дээр сүмд авчирч өгсөн өргөллөөр л одоо амьдардаг хүмүүс шүү дээ. Тэгээ өргөө байхгүй байхаар чинь тэд нар ч гэсэн амьдрах аргагүй болж байна гэсэн. 이것이 제사장들이나 레위 사람들은 하나님의 백성들을 대표해서 대신해서 성전에서 하나님을 섬기는 일을 하도록 율법에 이렇게 하나님이 명령을 해놨습니다. Тэгээ левичүүд болон тахилч нар бол тэр Израилийн ард түмнийг төлөөлж Израилийн ард түмнээс Израилийн ард түмний өмнөөс эзэн бурхандаа үйлчилж эзэн бурхандаа мөргөл өргөх тэр бүхий л одоо ажлыг Израилийн өмнөөс гүйцэтгэдэг хийдэг тийм үүрэг хүлээсэн тэгж бурханд сонгогдсон овгийнхан байсан. 그리고 이스라엘 백성들은 모든 토지 소산의 10분의 1, 11조를 제사장들, 레위 사람들에게 줘야 됩니다. 그래서 그들의 생활을 책임져야 됩니다. Тэгээ тийм болохоор Израилийн бусад овгийнхан Израилийн ард түмэн нийтээрээ тэр өөрсдийнх нь өмнөөс одоо үйлчилж байгаа өөрсдийнх нь өмнөөс бурханы эзний өргөөнд үйлчилж байгаа тэр левичүүдэд болон тахилчдад бүхий л орлогынхаа 11%-ийг аваачиж өгч тэгжээч тэд нэр тэр 11%-ээр нь амь зуудаг тийм байхаар бурхан хуульчилж өгсөн байна. 그 일을 하라고 하나님께서 이 바벨론에서 이스라엘 백성들을 포로로 붙잡혀 있는 그 바벨론에서 포로로 붙잡혀 있었는데 하나님이 그들을 바벨론에서 해방시켜서 예루살렘으로 돌아오게 해주신 겁니다. Тэгээ энэ үүний төлөө л одоо эзэн бурхан тэр хүмүүсийг Бабилоны тэр цөллөгөөс буцаач нутагт нь авчирч өгсөн. Тэр нураад сүйрээд байхгүй болчихсон эзний өргөөг дахин босгоо. Дахин надад үйлчлдэг ард түмэн болцгоо гэж түүнийг л хийлгэх гэж нутагт нь авчирсан байна. 그 이스라엘 백성들이 그 바벨론에서 70년 동안 성전 없이 하나님을 섬기지도 못하고 그 우상을 섬기는 그 나라에서 그 노예로 살았어요. 얼마나 고통을 당했습니까? Тэрээс ш одоо эзэн бурхан л авчираагүй бол тэд нар тэр Бабилоны цөллөгт одоо тэр чигтээ үрдөлдөгч байсан билүү. Аль хэдийн нэгэн тэдбэр 70 жилийн турш тэд нар тэр цөллөгт тэр олзонд байхдаа эзэн бурханы өргөөж байхгүй эзэн бурхандаа мөргөлж өргөж чадахгүй ямар их одоо сүнсний хувьд дарамттай тийм одоо ангаж цангасан хэцүү амьдралыг тууллаад 그런데 이스라엘 백성들이 하나님께서 해방시켜서 다시 예루살렘으로 돌아오게 해주셨는데 그걸 감사하지 못하고 하나님의 тэгээд 성전을 먼저 지라고 했는데 그것도 순종하지 않고 자신들의 집을 짓기에 이렇게 열심을 내고 이렇게 힘을 쓰는 겁니다. тийм учраас бурхан тэднийг одоо өрөвдөн нэгүүлсэж тэр 70 жилийн цөлгөөс нь буцааж их оронд нь авчираад тэгээд хамгийн түрүүнд одоо хамгийн чухал энэ ажлыг хий гэд авчираад нутагт нь авчирсан байтал тэр чухал ажлыг хойш тавиад зөвхөн өөртөө амийн хувийн эрх ашгийг өөрчлөлтөд явцгаасан. 오늘날 신약 시대에도 이런 하나님의 택한 백성들을 하나님의 은혜 가운데 이렇게 구원해 주신 목적은 하나님을 잘 섬기라는 것입니다. 하나님을 잘 섬겨서 복을 받으라고 하나님이 구원해 주신 거예요. Өнөөдөр ч гэсэн энэ хүнд хэцүү нөхцөл байдал энэ одоо улам бүр хэцүү болж байгаа энэ ертөнцийн дэлхий дээр бид нарыг ингэж тусгаарлан сонгож дуудаж итгэгч болгосон нь бол яг л ингэж амьдраа та нар эзэн бурхандаа үйлчилж амьдар тэгснээрээ бурханаас ирдэг тэр ёроолыг нэгүслийг хүртэж эдэлж амьдраа гэсэндээ дуудсан байна. 그런데 이 구원받은 하나님의 자녀들이 하나님을 섬기지 않고 자기를 구원해 주신 하나님을 섬기지 않고 자신들의 일을 위해서만 이 세상에서 자신들의 어떤 그 자신들의 그 생계를 위해서만 자신들의 어떤 그 물질을 위해서만 이렇게 열심을 내고 수고한다면
하나님이 반드시 징계하신다는 거예요. Тэгээд ингэж аврагдсан ард түмэн хэрнээ өөрийг нь аварсан, өөрсдийг нь аварсан тэр бурхныхаа тэр хүсэл тааллыг мэдэхгүй, мэдхийг ч үсэхгүй. Тэгээд зөвхөн өөрсдийнхөө амьдрал, амжиргаа, өөрсдийнхөө тэр шунал, эд баялагын хойноос яваад эзэн бурхны ажлыг хойш цалгардуулах юм бол бурхан бас л тэднийг инхүү зэмлэх болно, шийтгэх болно. 여러분 교회에서도 그 여러 성도들 가운데서도 하나님을 잘 섬기고 자신들의 어떤 그 행복과 평안한 생활보다는 하나님의 영광을 위해서 하나님의 교회를 잘 섬기고 충성하는 사람들 보면은 하나님 반드시 복을 주십니다. Танай чуулганд ч гэсэн үнэхээр тэр бурханыхаа ажлыг энэ тэргүүн тавьдаг, итгэмжтэй хийдэг, бурхан дуулууртай байдаг. Тийм хүмүүсийг харах юм бол өөрийн амьдралыг хойш тавиад ч болтугай эзэн бурхандаа үйлчлдэг тийм хүмүүсийн амьдралыг харах юм бол яах аргагүй бурханаар ивээгдэж тэр бурхны сайн сайхныг эдэлж амьдарч байгаад тэгээд бас ажил үйлсэн ч гэсэн амьдрал нь ч гэсэн өөдрөг сайн сайхан болж байгааг та нар ч гэсэн харах баха. 그리고 하나님을 섬기는 데 있어서 물질로 하나님을 섬기는 데 있어서 우리가 하나님의 참 말씀대로 11조를 드려야 됩니다. 하나님께. Тэгээд бурханд үйлчлэх янз бүрийн одоо хэлбэр аргууд байгаа те тэр дундаас ялангуяа эд зүйлээр үйлчлэх буюу 11-ээр үйлчлэх 11-ээ эзэнд өргөх энэ нь бол үнэхээр одоо маш чухал үйлчлэл байгаа. 예수님께서도 신약 시대에 유대인들에게 말을 했습니다. 하나님 가이사의 것은 가이사에게 주고 하나님의 것은 하나님께 드리라고 했습니다. Есүс ч гэсэн хэлсэн байгаа тийм ээ. Бурхны эмийг бурханд Цэсарыг Цэсарт нь өгөө гэж. 여러분 10분의 1 모든 물질의 10분의 1은 하나님의 것이라고 분명히 성경에 규정이 되어 있습니다. Тэгэхээр 11% гэдэг бол ерөөсөө эзэн бурхных юм аа, эзнийх юм аа гэж Библиэлд маш тодорхой хэлсэн байна. 이 11조를 하나님께 드리지 않고 자기 돈 버는데 자기를 위해서 다 쏴버리는 거예요. Энэ бурхных байх ёстой, бурханд өгөх ёстой 11-ийг тэр эзэнд нь буцаагаад өгөхгүй зүгээр л өөрийнхөө дураар өөртөө хэрэглэждэг. 이 과거에 학계 선지자 당시에 이스라엘 백성들이 하나님의 성전을 중단하고 건축을 중단하고 이 자기 집을 짓는 데 빨랐다는 것은 오늘날 신약 시대에 우리가 비교한다면 하나님의 것을 하나님께 드리지 않고 자신들의 욕심을 위해서 자신들을 위해서 다 허비하고 낭비한다 그 말이에요. Тэгэхээр энэ Хаггаийн үед амьдарч байсан Израильчууд бурхны өргөөг барих, эзний өргөөг барих ажлыг хойш тавиад өөрийнхөө гэрлүүг зөөж байсан, өөрийнхөө гэрийг барихын төлөө гүйлдэж байсан гэдг нь бол өнөөдрийнхөр бол эзний өргөөнд зориулах ёстой, эзэнд өргөх ёстой 11-ийг эзэнд өргөлгүйгээр өөрсдийнхөө амин хувийн ашиг сонирхол, өөрсдийнхөө хувийн хэрэгцээнд зориулчихсан гэсэн 여러분 말라기 3장 10절 말라기 3장 Малах намын 7절부터 10절까지 한번 읽어보세요. 3-7-оос 10 хүртэл уншъя. Эцэг өвгдийнхөө өдрүүдээс та нар миний журам дүрмүүдээс иргсэн. Тэднийг мөн сахиагүй. Над руу иргэн ирэхтэн би ч та нар руу иргэн ирэх болно гэж төв төмдийн эзэн айлдж байна. Гэвч та нар бид яаж иргэн ирэх вэ гэж хэлдэг. Бурхныг хүн л увирдах уу гэсэн ч та нар намайг л увирдаж байна.
Гэвч та нар бид таныг яаж л урьдсан юм бэ гэдэг 11-ээр ба өргөлөөр танай үндэстэн бүхэлдээ намайг луурдж байгаа тул та нар хараал идэж хараагдсан. Миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-гээ агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж та нарын төлөө ивэлийг хальтал асгах эсхийг минь та нар одоо үүгээр шалгах гэж төг дүмдээ эзэн айлдаж байна. 저희 하나님께서 이 말라기 시대에도 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 하나님의 것을 도둑질한다는 거예요. 하나님의 것을 하나님께 드리지 않으면 하나님의 것을 도둑질해 간다고 이렇게 분명히 책망하고 있습니다. Малахи үед амьдарч байсан израилчуудад ч гэсэн хандаа бурхан хэлсэн байна тий. Миний юмыг луурдж байна. Намайг луурдж байна гэж. Тэр бурханыг яаж луурддаг вэ гэхээр бурханы юмыг бурханд нь өгөхгүй байх. Бурханы юмыг бурханд зориулж өгөхгүй байх нь бурханыг луурдж байгаа юм. 그래서 9절에 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았다고 했습니다. Тиймээс 9-дөр хэлсэн байна. 9-дөр эшлэлдэр нь танай үндэстэн бүхэлдээ намайг луурдж байгаа тул та нар хараал идэж хараагдсан. 하나님의 것을 도둑질해 가니까 하나님이 그 사람들이 하는 모든 일에 그 사람들의 수고와 노력과 그 물질과 모든 것을 하나님이 저주를 내리셨다. Бурхны юмыг луурдж, бурхны юмыг хулгайлж байгаа учраас бурхан тэдний бүхий л зүйл дээр тэр эд баялаг тэр газрын ургац бас гарын үйлс хөдөлмөр юу гэдгийг тэр болгоныг нь бурхан хараасан гэж. 10절에 한번 들어봐. 10절 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하라 했습니다. 10-р эшлэлдэр нь миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-гээ агуулхад авчраа. 그래서 나의 집은 바로 성전입니다. 하나님의 교회를 말합니다. Миний өргөө гэдэг нь болохоор мэдээж бурхны өргөөг хэлж байгаа тийм ээ. 하나님의 교회를 궁핍하게 하면 안 돼요. 하나님의 교회를 하나님이 주시는 그 물질의 11조를 가지고 하나님의 교회를 잘 이렇게 채워야 됩니다. 물질로 하나님의 집 하나님의 사랑하는 교회를 물질로 채워줘야 돼요. Бурхны өргөө буюу сүмийг хэлж байгаа, чуулганыг хэлж байгаа тийм үү. Тэр бурхны өргөөг бол ерөөсөө тэгж дутуу хөтөө гачигдж дутагдсан байлгаж болохгүй. Тэр бүхэл 11-гээ бүгд 11-гээ авчирч тэр өргөөг эзний өргөө буюу чуулганыг бид нэр элбэг дэлбэг байлгах ёстой. 자, 그렇게 하면 하나님께서 어떤 복을 주신다고 했습니까? За тэгхийн бол бурхан ямар ивэлийг өгнө гэсэн байна вэ? 예. 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 하나님이 부어준다고 했습니다. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж та нарын төлөө ивэлийг хальтал асгаж өгнө. 우리는 이 말씀을 정말 하나님을 경외하는 마음이 있다면 정말 우리는 하나님의 것을 하나님께 드려야 되고 하나님의 교회에 그 하나님의 것으로 채워줘야 됩니다. Тэр үнэхээр бурханаас эмээдэг хүн мөн л бол бурханаас эмээх сэтгэл байгаа л бол энэ 11-ийн тухайн тушаал зарлахыг бол үнэхээр одоо ягштал биелүүлдэг байх ёстой. Тэгээд 11-гээ эзний өргөнд авчирч эзний өргөөг хангалуун элбэг дэлбэг байлгах ёстой. 자, 그리고 11절과 12절에 보십시오. 이와 같이 하나님의 그 11조를 하나님의 교회에 온전하게 채워주면 하나님께서는 11절과 12절 그 약속을 했습니다. Малакисо죠. 네, 말라기서 3장 11절. За тэгээд бас цааш нь 11 12 дугаар ишлэгийг унших юм бол бурхан одоо ингэж та нарыг өрөөж өгөх болно гэж амласан байна. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг устгахгүй, талбай дах ус үзмийн мод чинь жимснүүдээ унгахгүй байх юм гэж төг түмдий эзэн айлдаж байна.
Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас үндэстнүүд бүгдээрээ та нарыг өргөсөн гэж дуудах болно хэмээн төг төмдийн эзэн айлдаж байна. 여러분은 얼마나 이 말씀하고 학계 선지자 당시에 학계에서 나오는 오늘 2장 9절 말씀, 1장 9절 말씀, 또 1장 4절, 5절, 6절 말씀하고 비교해 보세요. 그 원인이 뭐예요? Тэгэд энэ Малах номон дээр гарч байгаа саяны уншсан хэсгүүдийг одоо судалж байгаа юулээ Хагgai номынхоо 1-р бүлгийн ишлэлүүдтэй ингээ харьцуулаад үзэх юм бол бид нар юу гэж дүгнэж болох вэ? Яагаад энэ Израилийн ард түмэн ингэж дутагдж, гатшигдж, үр жимсээ хүртэж чадахгүй болчихж байгаа юм бэ? Тэр шалтгаан нь юу юм? 그러니까 오늘날에도 이 하나님의 축복을 받으려면은요, 하나님의 교회, 하나님의 교회에 정말 사랑하는 하나님의 교회에 하나님의 것으로 채워줘야 됩니다. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Бурхны энд амласан энэ Малах 3:11-12 дээр амласан эдгээр ёроолыг хүртье гэж бодож л байгаа бол бид нар Бурхны өргөөг, эзний өргөөг бид нар эхлээд дүүргэх хэрэгтэй. 먼저 우리가 하나님의 일꾼들이 먼저 소득의 10분의 1을 하나님께 먼저 드려야 됩니다. Тэгээ юу хин хинээс илүүгээр Бурхны ажилчид болох бид нар эзний өргөөг 11-ээрээ дүүргэх ёстой маа. 소득의 10분의 1은 하나님의 것이에요. 내 것이 아닙니다. 하나님께 드려야 돼요. Бүхий л орлогын тийм ээ бүхий л тэр ургацын бүхий л орлогын 11 нь бол угаасаа биднийх биш. Тэр бол угаасаа Бурхных. Тэгэхээр тэр Бурхны эмийг Бурханд нь эргүүлээд өгөх ёстой маа. 이 성도들한테 내가 하나님 말씀을 지켜야 그래서 성도들한테 담대하게 이 말씀을 증거할 수가 있는 거예요. Бид нэр өөрсдөө эхлээд Бурхны үгийг ингэж дуулууртайгаар Бурханаас эмээх зүр сэтгэлээр биелүүлж хэрэгжүүлж байж яг энэ үгээ бид нэр итгэгчтэй зааж бас итгэгчдээсээ шаардах боломжтой болно. 여러분이 하나님의 이 11조는 여러분의 가정을 지켜주시고 여러분의 자녀들 또 우리가 살아가는 모든 직장이라든가 모든 그 생활에서 그 경제를 하나님이 반드시 풍성하게 해주시고 우리가 살아갈 수 있도록 축복해 주시는 겁니다. Тэр энэ 11-ийн өргөл бол эргүүлээд биднэрт өрөөл болон ирж бидний бүхий л амьдралын талбар гэр бүл, үр хүүхэд, ажил алба гэх мэтчлэн бүхий л энэ эдийн засаг санхүүгийн талбарыг маань элбэг дүрнээр өрөөж хангаж өгч байт юм аа. 여러분 말라기 말씀하고 이 학계 말씀하고 비교해 보세요. 이거 확실하고 분명하다. Тэр Малах номын ишлэлүүд болон Хагgai номон дээр хэлсэн тэр ишлэлүүдийг хооронд нь та нар харьцуулаад үзээрэй. 이스라엘 백성들이 바벨론 70년 동안 포로 생활하면서 하나님 섬기는 것을 잊어버린 거예요. Израильчууд тэр Вавилоны цөллөгт 70 жил амьдрах хугацаанд эзэн бурхандаа яаж үйлчлдэг, эзэн бурхандаа яаж мөргөж түүнээс эмээж амьдрах вэ гэдгийг бүр мартчихсан байсан. 당시에 하나님을 섬기려면 반드시 이스라엘 백성들은 하나님의 명령대로 성전을 건축해야 되고 그 성전을 통해서 하나님이 세우신 제사장과 레위 사람들을 세워서 그들로 하여금 하나님을 섬기게 하고 그들에게 물질로 이렇게 생활을 책임져야 됩니다. Тэгээ тухайн үеийн одоо израильчуудын нөхцөл байдлыг харах юм бол одоо ямар ч байсан одоо юу цөллөгөөсөө буцаад ирчихсэн
Тэгээд сүмээ одоо барих ёстой тийм нөхцөл байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нөхцөл байдал дээр нь толгуурлаад аваад үзэх юм бол тухайн үед Израильчүүдийн одоо бурханд хамгийн дуулууртай бурханы одоо тэр үгийн дагуу амьдрал гэж юу хэлжсэн бэ гэхээр ерөөсөө эзний тушаалын дагуу сүмээ хамгийн түрүүнд бариад тэгээд тэр сүмд буюу эзний өргөөнд үйлчлэх тэр тахилчид болон левичүүдийг тэр үйлчлэлтэнд томилоод тэгээд тэднийг бас нөгөө 11-ээрээ дэмжиж тэднэрт нэгчгэсэн амин зулгаа одоо залгуулах тийм одоо боломжоор нь хангаж өгөх. Энэ нь л одоо яг тухайн үеийн нөхцөл байдалд бурханд хамгийн дуулууртай амьдарч байгаа амьдрал болох байсан. 이스라엘 백성들이 성전을 짓지 않는 것은 하나님을 섬기지 않겠다는 것이고 결국은 하나님의 것을 하나님께 드리지 않겠다는 것입니다. Гэтэл тухайн үеийн Израильчууд сүмээ барихгүй байна. Тэр эзний өргөө барих ажлаа зогсоочихсан байна гэдэг чинь ерөөсөө бурханд дуулуургүй байхаар шийдсэн. Бурханы дагаж амьдрахгүй байхаар шийдсэнтэй адилхан гэсэн. Бурханы хуулийг зөрчиж дуулуургүй амьдрахаар шийдсэн гэсэн явдал яг л тэгж шийдэж байгаатай адилхан юм аа. 여러분, 하나님의 축복이 임하게 하는 것이 교회입니다. 이 교회는 하나님의 축복을 그 나라, 그 지역에 하나님의 축복을 임하게 하는 정말로 복된 기관입니다. Тэр бурхны ерөөл хаагуур дамжиж тухайн ард түмэн тухайн улс оронд бууж ирдэг юм бэ гэхээр ерөөсөө чуулган. Одоогийнхор бол чуулган, тухайн үеийнхэр бол эзний өргөө буюу сүм. Ерөөсөө бурхан тухайн газар нутгийг чуулганаар дамжуулж, сүмээр дамжуулж тэр тухайн ард түмэн газар нутгийг өрөөдөг байгаа. 이 하나님의 교회에 참 교회가 그리 중요해요. 하나님의 교회에 정말 하나님의 일꾼이 필요하고 정말 하나님께 충성하는 그 일꾼들을 우리가 하나님의 일을 하는 귀한 종들로 생각하고 그들에게 하나님이 주시는 물질로 그 생활을 잘 이렇게 보장해 줘야 됩니다. Тийм учраас л сүм чуулганаа бид нар энд эргөөнд тавьж сүм чуулганаад хамгийн түрүүнд үйлчлэх сүм чуулганда үйлчлэх ёстой. Тэгээ тэр ерөөлийг одоо өөрийнхөө ард түмэн өөрийнхөө газар нутаг дээр авчирья л гэж бодож байгаа бол сүм чуулганаа дээдэлж сүм чуулганда үйлчилж байгаа бурхны ажилчдыг үнэхээр тэр ерөөлийн совг гэж тэгж эрхэмлэж хүндэтгэлтэй хандаж тэдний 11-ийг чуулгандаа өргөснөөр тэдний амин зуулга амжиргаагч гэсэн бид нар тэр дэмжих хангах тэр үүргээ энэ тэргүүнд тавьж амьдрах хэрэгтэй юм аа. 여러분 지금 유럽이 그 하나님의 교회들이 정말 다 지금 무너지고 있고 하나님의 그 일꾼들 성직자들이 다 흩어지고 그 유럽이 지금 하나님을 섬기지 않습니다. 그것 때문에 유럽이 지금 여러 가지로 어려움을 겪고 있습니다. 경제, 정치적으로 또 영적으로 정말 어려움을 겪고 있어요. За бид нар бол тэр хамгийн тод жишээ бол Европыг харж байна тийм ээ. Европын сүм чуулганууд бол одоо баг үгүй болоод тийм ээ. Одоо янз бүрийн газар түрээсэлтэйг эзэмшдэг болчихсон сүм чуулган олон сүм чуулганууд үл хаалгаа барьж үгүй болж байгаа. Тэр Европын сүм чуулган бол ерөөсөө байхгүй болсонтой адилхан болж байгаа. Эзэн бурхандаа ерөөсөө үйлчлэлтгүй болсон. Тэгээд нөгөө үйлчлэх ёстой санваартнууд нь үйлчлэгчд нь бүгдээрээ тарж бутраад алга болсон. Өөрсдийн амьдралаа хөөгөөд энэ ертөнцийн амьдралыг хөөгөөд алга болсон. Тэгээ энэ бүхнээс болоод сүнсний хувьд бол Европыг бол
маш эмгэнэлтэй хэцүү зовлонтой ийм цаг үеийг туулж байна. 그에 반해서 미국은 말이죠. 미국은 하나님을 섬기는 이 백성들이 정말 하나님을 잘 섬겨 나가니까 미국은 하나님이 풍성하게 해주시는 겁니다. 강하게 해주시는 겁니다. Харин Америк бол одоо бурханд үйлчлдэг чин сэтгэлтэй ажилчид бурхны үйлчлэгч нар үнэхээр одоо бүх зүрх сэтгэлээрээ жинхнээс одоо ингэж үйлчилж байгаа. Тийм учраас Европтой харьцуулах юм бол илүү ихээр эвээгдэж байгаа элбэг хангалуун болон эд баялагийн ерөөлийг эдэлж байгаа. 여러분 영국을 보세요. 그 유럽의 그 영국이 하나님을 섬기고 하나님을 잘 섬기고 정말 하나님을 기쁘게 할 때는 영국이 그렇게 강하고 번영하고 축복받는 나라였어요. 지금 영국이 얼마나 참 약해지고 쇠약해지고 지금 영국이 얼마나 영적으로 어두운지 모릅니다. Тэгээ Америк, Англи хоёрыг л зүгээр харьцуулаад харъя л да. Англи улс эзэн бурханд үйлчилдэг тийм байхдаа бол үнэхээр хүчрэхэг байсан. Дэлхийд одоо тэргүүлэгч улс орн байсан. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн, оюун санааны хувьд ч гэсэн, сүнсний хувьд ч гэсэн. Харин тэд нэр одоо эзэн бурхандаа үйлчлэхээ болсноос хойш бол маш одоо сул дорой болж ингэж хөгжлөн зогсож сүнсний хувьд ч гэсэн үнэхээр одоо өхмөл байдалд орсон байгаа. 지금 한국도 좀 하나님을 섬기는 일에 한국도 지금 적신호가 켜졌어요. 위험 신호가 켜졌습니다. Тэгээ Солонгос ч гэсэн одоо сүүлийн үед эзэн бурханд үйлчлэх тал дээр бол одоо улаан гэрэл асчихсан. Одоо дохио асчихсан байдалтай болсон. 하나님을 섬기는 그 경건한 그 하나님의 백성들이 점점 사라지고 있다는 것입니다. Эзэн бурханд үйлчлдэг тэр бурханлаг итгэл сүсэгтэй тийм хүмүүс байгаар байхгүй болж байна. Улам бүр цөөрч байна. 교회도 마찬가지예요. 정말 하나님을 바로 섬기는, 정말 하나님을 경외하고 하나님의 영광을 위하는 그런 교회도 점점 지금 사라지고 있어요. Зөвхөн хүн дээр яриа зогсохгүй сүм чуулганууд ч гэсэн мөн адилхан үнэхээр эзэн бурхандаа жинхнээсээ үйлчлдэг, жинхэнэ тэр хүндэтгэл мөрөглийг үзүүлдэг тийм сүм чуулгануудын тоо эрс сурч байна. 우리가 정말 이 시대가 지금 정말 말세입니다. 지금 이 시대가 말세. Тэгэхээр ингээд харахад одоогийн цаг үеэл бол ерөөсөө л одоо эцсийн өдрүүд үргэлжилж байна гэж хэлж байна. 여러분 그 시편 12편 1절을 한번 보세요. Дуулал номын 102-ын 1-ийг харъя. 다윗도 이때 당시에 이렇게 하나님을 섬기는 그 경건한 자들이 사라지는 것에 대해서 안타까워하는 그러한 이 마음이 여기에 나와 있습니다. 102편 1절이죠. 네, 1절, 12편 1절. Тэгээд энд Давидын дуулал байгаа. Тэгээд тухайн үед ч гэсэн үнэхээр эзэн бурхандаа чин сэтгэлээсээ жинхнээсээ үйлчлдэг хүмүүс улам бүр үгүй болж байгаад шаналж эзэн бурхандаа хандан инхүү хашгирсан байна. 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어지나이다. 이것 때문에 탄식을 하고 있어요. 다윗이. 시편 102편 1절. 12편 1절. 102편 1절. 12편. 죄송합니다. 102 биш 12 юм биш үү? Дуулал 12-ийн 1. 읽어봐요. За
туслаач эзэн итгэмжит хүмүүн үгүй болжээ. Итгэлт хүмүүс хүний хөвгүүдийн дунд алга болжээ. 예. 아이, 다윗 시대에 참 이렇게 다윗이 이렇게 탄식을 하는 것이 오늘날에는 얼마나 더 탄식이 심하겠습니까? 오늘날에는 뭐 정말 경건한 사람들, 충실한 그런 신앙인들이 그 인생 중에 정말 이렇게 점점 사라지고 있고 또 그런 교회도 사라지고 있고 그래서 우리가 정말 하나님 앞에 기도를 많이 해야 됩니다. Тэгээд Давидын үед хүртэл тийм ээ Давидын үе чи одоо хамгийн алтан үе гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл Давидын үед хүртэл одоо ийм итгэмжтэй бурхнаас эмээдэг хүмүүс ингэж алга болж байна, үгүй болж байна, цөөрч байна гэж Давид одоо харамсан, халаглан ингэж хашгирч залбирч байсан бол өнөөдөр бидний хувьд бол бүр ч одоо тийм хүмүүс цөөрч үгүй болж байна. Хүмүүс төдийгүй тийм чуулганч гэсэн үгүй болж байгаа. Тийм болохоор бид нар үүний төлөө маш их залбирах хэрэгтэй байна. 그러니까 오늘날 우리들이 정말 이 시대가 얼마나 지금 정말 이 죄악이 관영하는 시대요. 하나님을 경외함이 없는 시대예요. 정말 하나님을 그 믿지 않는 악한 세대입니까? Тэгээ энэ цаг үеэл бол үнэхээр тэгээ гим нүгэлбэр газар авсан. Тэгээд бурханд дуулуургүй бурханд итгэдэггүй ийм бузар муу цаг үе ирчгээд байна. 우리가 이와 같이 성경을 우리가 공부하고 배울 때에 정말 그 시대에 하나님이 그 시대에 하나님을 경외하는 사람, 정말 그 시대에 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님의 영광을 위해서 사는 그러한 사람들을 기중히 보시는 겁니다. Библийг уншаад үзэх юм бол бурхан үнэхээр тухайн цаг үедээ тэр бурханд итгэмжтэй, бурханд дуулууртай, бурханаас эмээдэг тийм хүмүүсийг ямар их эрхэмлэж ирсэн бэ гэдгийг харж байна. 감사합니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣게 해 주시옵소서. Ариун бурхан минь цагт ч гэсэн бурхан таны үгийг сайн анхааралтай сонсоход туслаарай. 우리가 하나님을 잘 섬기지 못한 죄 때문에 우리의 죄 때문에 우리가 살고 있는 이 땅이 하나님의 은혜를 받지 못하고 또 하나님의 축복을 받지 못하고 있다면 우리가 얼마나 더 많이 회개해야 되겠습니까? Бид бурхан танд сайн үйлчилж чадаагүйгээс болж бас бидний гим нүглээс болж бидний амьдарч байгаа энэ газар нутаг таны нэгүслийг, ивэлийг хүртэж чадахгүй, таны эрүүлийг хүртэж чадахгүй байгаа бол энэ бидний ямар их одоо гимших ёстой хэрэг вэ? 이제라도 우리 자신들이 행위를 살펴보고 하나님의 일보다 자신들의 일을 위해서 더 열심을 내고 힘을 쓴 것을 회개하고 Одоо бид оройтойгоо байгаа дээрээ өөрийгөө нэгтлэн харж өөрсдийнхөө үйл хэргийг нэгтэлж эзэн бурхандаа үйлчилж чадаагүй өөрсдийнхөө ажил өөрсдийн амьдралдаа илүү анхаарч байсандаа гэмшиж 이제라도 저희들이 하나님의 일을 위해서 이제는 충성하고 열심을 내서 하나님을 잘 섬김으로 이 나라가 복을 받게 하시고 모든 백성들이 하나님의 축복으로 살게 해 주시옵소서. одоо ч болтугай бид нар гэмшиж байна. Тиймээс одооноос эхлэн бид нар эзэн бурхан танд итгэмжтэйгээр үйлчилж тэгснээрээ биднээр дамжуулан энэ ард түмэн таны ивэл эрүүлийг хүртэж амьдрах болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.
예수스의 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, 밖에 1장 우리가 За Хагgai ном руугаа эргээд очие. 12절을 읽어주세요. 12 дугаар эшлэл. Шалтиелийн хөвгүүн Зерубабел ба тэргүүн тахилч Йехозадакийн хөвгүүн Йошуа нар үлдсэн бүх ард түмнийхээ хамт эзэн бурхныхаа дуу хоолой ба түүний илгээсэн иш үзүүлэгч Хаггайн үгийг дуулууртай дагав. Ард түмэн эзнээс эмээж байлаа. 이 12절부터는 이제 성전을 건축하기를 다시 시작하는 그러한 내용입니다. Энэ 12 дугаар эшлэлээс эхлээд юу гарч ийнэ гэхээр эзний өргөөг барих ажлаа дахин үргэлжлүүлэхээр шийдэж байгаа тухай гарч байна. 자, 12절 우리가 스알데리 아들 수룹바벨과 이 수룹바벨은 이제 총독이죠. 이 정치적인 지도자입니다. За энд 12 дугаар эшлэлээр гарч байгаа Шилтаилийн хөвгөн Зерубабел гэдэг нь болохоор тухайн үед бол Израилийн ард түмнийг удирдах байсан захирагч байсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоо улс төрийн хувьд Израилийг удирдах байсан удирдагч. 또 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 있습니다. 이 여호수아는 대제사장으로서 종교적인 지도자입니다. Дараа нь гарч байгаа хүн болохоор тэрүүн тахилч Йехозадакийн хөвгүүн Йошуа гэж байна. Тэгэхээр энэ Йошуа болохоор тэрүүн тахилч учраас тухайн үеийнхээ Израилийн ард түмний одоо шашны тэргүүлэгч удирдагч нь гэсэн үг. 그 다음에 남은 모든 백성들이 이제 하나님의 말씀을 청종하게 됩니다. За тэгээд бусад бүх ард түмэн эзэн бурхны дуу хоолойг сонссон гэж дуулууртай дагсан. 12절부터는 완전히 이제는 상황이 바뀝니다. Энэ 12 дугаар эшлээс эхлээд нөгөө нөхцөл байдал маань бол үндсээр эргэж байна. өөрчлөгдөж байна. 밖에 선지자를 통해서 주시는 하나님의 말씀을 듣고 이들이 이제 완전히 마음을 돌이키게 됩니다. Хагgai иш үзүүлэгчээр дамжуулан өгсөн эзний үгийг сонсоод тэгэд зүрх сэтгэлээ өөрчилж эзэн рүү эргүүлжээ. 자, 이와 같이 정치적인 지도자 스룹바벨과 또 종교적인 지도자 대제사장 여호수아 그리고 모든 백성들이 학계 선지자의 말을 듣는 것은 하나님이 학계 선지자를 보내셨다는 것을 알게 되는 것입니다. Ингэж одоо улс төрийн удирдагч Зерубабел болон шашны удирдагч Йошуа нар болон бусад ард түмэн Хаггайн хэлж байгаа үг бол Бурханы өгсөн үг мөн байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд дуулууртай дагахаар шийдсэн байна. 그들이 하나님의 말씀으로 충종하게 된 배경은 학계 선지자가 하나님의 보내신 선지자구나. 그것을 알게 되는 것입니다. Тэгэхээр тэдний зүрх сэтгэл нь ингэж эргэсэн гэдэг нь болохоор Хагgai иш үзүүлэгчийг тэд нэр Бурхны илгээсэн иш үзүүлэгч мөн гэдгийг мэдсэн учраас зүрх сэтгэлээ инхүү эргүүлсэн байна. 네. 하나님 보내신 자는 하나님의 말씀을 한다고 했습니다. Яагаад гэвэл Бурхнаас илгээгдсэн хүн бол Бурхны үгийг л ярьдаг. 하나님이 보내신 자는 하나님의 말씀을 전하게 되어 있습니다. Бурхнаас Бурхны илгээсэн хүн бол Бурхны үгийг, Бурхны зүрх сэтгэлийг л дамжуулдаг. 밖에 선지자를 통해서 하시는 말씀이 하나님의 말씀인 것을 이들이 확실하게 깨달은 것입니다. Энэ удаа гэсэн ард түмэн Хагgai иш үзүүлэгчээр дамжуулан хэлж байгаа Хагgai иш үзүүлэгчийн үг бол Бурхны үг гэдгийг баттайгаар мэдсэн бас итгэсэн байна. 그리고 하나님께서 그 백성들에게 하나님을 경외하는 마음을 주셨습니다. Бас Бурхан тэр ард түмэнд Бурханаас эзнээс эмээх зүрх сэтгэлийг өгсөн. 네. 백성이 다 여호와를 경외하매라고 이렇게 기록되어 있습니다. 12 дугаар эшлийн төгсгөлд нь ард түмэн эзнээс эмээж байлаа гэсэн байна. 자, 그러니까 우리가 하나님의 일을 할 때에 하나님이 보내신 것을
우리가 다른 사람들한테 증거할 수 있는 그 유일한 길은 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн адилхан бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр бурхан намайг илгээсэн, бурхан бид нарыг илгээсэн бурхны ажилчид гэдгийг хүмүүст нь нотолж харуулах цорын ганц арга бол ерөөсөө бурхны үгийг л ярих, бурхны үгийг л дамжуулах явдал юм. 하나님이 보내신 일꾼들에게는 하나님이 그 위임 권세를 주는 겁니다. 위임 권세를 주어서 하나님의 말씀을 전하게 하시는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон, өөрийнхөө илгээсэн хүмүүст бол тэр үгээ итгэмжлэн даатгадаг. Тэгээ өөрийнх нь үгийг өөрийнх нь өмнөөс төлөөлж ярих тийм итгэмжлэлийг өгдөг байгаа. 그 하나님의 말씀은 누가 듣습니까? 바로 하나님을 경외하는 사람들이 그 말씀을 청종하게 되었습니다. За тэгээд бурхны үгийг тунхаглах үед бурхны тэр дуу хоолой, бурхны тэр үгийг хэн сонсдог вэ? Хэн сонсож ойлгодог вэ гэхээр бурхнаас эмээх зүрх сэтгэлтэй хүмүүс л сонсоод ойлгодог байгаа. 우리가 하나님께 보내신 자로 하나님이 나를 보내신 걸로 확신하고 우리가 굳게 믿고 한다면은 우리도 하나님의 말씀을 받아가지고 하나님의 말씀을 증거해야 됩니다. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн үнэхээр би бурхан намайг сонгосон, бурхан намайг илгээсэн гэдэгт итгэж байгаа бол итгэлтэйгээр бурханы үгийг тунхаглаж гэрчлэх ёстой. 그럼 하나님을 경외하는 사람들이 그 하나님의 말씀을 듣고 복을 받게 되어 있습니다. Тэгэх юм бол бурханаас имээдэг зүрх сэтгэлтэй хүмүүс нь надаар дамжуулж хэлэгдэж байгаа бурханы үгийг сонсоод итгэж тэгээд өрөөгддөг. 여러분 하나님을 섬기는 사람들이 11조를 하나님의 것을 11조를 하나님께 온전하게 드리라는 겁니다. 이게 하나님 말씀이에요. Тэгвэл бурхан тэр бурханы хувь болох тэр 11-ийг бурхандаа өргөө гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгвэл энэ нь бол одоо бурханаас имэж байгаа. Тэгж 11-ийг өргөж байгаа нь бол бурханаас имэж байгаагийн нотлохоо юм аа. 하나님을 경외하는 사람은 그 말씀을 듣고 11조를 하나님께 드려서 복을 받습니다. Тэгээ энэ бол нэгэнт бурханы тушаал учраас бурханаас имээдэг хүмүүс нь бол тэр үгийг сонсоод бурханаас имээх зүрх сэтгэлээр 11-ийг өргөдөг. 또 하나님이 보내신 자는 예수 그리스도를 증거하게 되어 있습니다. Бас бурханаас илгээгдсэн хүмүүс бол Есүс Христийг гэрчилдэг. 주 예수를 믿으시오. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받습니다. Бид нар гэрчлэх ёстой тийм ээ. Эзэн Есүст итгэх түн тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь аврагдах болно гэж гэрчлэх ёстой. 회개하고 복음을 믿으십시오. 회개하고 예수 그리스도를 믿고 영접하십시오. 그리하면 구원을 받습니다. Гим нүглээ гимшиж Есүс Христийг хүлээж авч итгээ. Тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь аврагданаа. 그러면 하나님을 경외하는 백성들이 그 말을 듣고 회개하고 예수님을 믿고 구원을 받습니다. гэж тунхаглаж ингэж гэрчилж ярих үед бурханаас эмээх зүрх сэтгэлтэй хүмүүс нь тэр үгийг сонсоод ойлгоод хүлээж аваад гимшиж Есүс Христийг хүлээн авдаг. 사도 바울이 아시아에서 복음을 전할 때에 많은 핍박이 있었습니다. 박해가 있었습니다. Илч Паулыг Азид сайн мэдээг тунхаглаж явах үед бол маш их зовлон, бэрхшээл, хавчлага, дарамт тулгарч байсан. 사도 바울은 하나님의 이방인 전도를 위해서 이방인의 그 택한 백성, 이방인 중에 있는 하나님의 택한 백성을 구원하기 위해서 하나님이 보내신 일꾼입니다. Илч Паул бол ялангуяа харь үндэстнүүдэд сайн мэдээг тунхаглуулахаар бурхны илгээсэн бурханд тусгаалж сонгогдсон бурхны ажилчин. 근데 하나님이 복음을 전할 때에 하나님을 경외하는 사람들, 하나님을 경외하는 이방인들이 그 말씀을 듣고 회개하고 예수 그리스도를 믿고 많은 사람들이 구원을 받았습니다. Тийм учраас бурхан түүгээр харь үндэстнүүдэд сайн мэдээг тунхаглуулж Есүсийг гэрчлүүлэх үед олон харь үндэстнүүдээс олон хүмүүс тэр бурханаас имээдэг зүрх сэтгэлтэй хүмүүс нь тэр сайн мэдээг сонсоод
гимшиж хүлээж авсан. 우리는 하나님을 경외하는 사람들, 그 사람들을 정말 살리기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 그대로 전해줘야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тэр Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг аврахын тулд эзний үгийг бид нар хичээнгүйлэн тууштай тунхаглаж дэлгэрүүлэх ёстой. 자, 13절을 읽어보세요. 14 дэх эшлэгийг уншийе. 그때의 Ингээд 여호와의 사자, 학개가 ингээд 여호와의, эзэн 읽어보세요. 13 13절. 13-ыг уншийе. Тэгээд эзний элч Хагgai эзний захиасыг ард түмэнд дамжуулан би та нартай хамт байдаг гэж эзэн тунхаглаж байна гэв. 자, 여호와의 사자는 하나님이 보내신 그 일꾼을 말합니다. 하나님이 보내신 선지자. 학개가 여호와의 위임을 받아 하나님의 말씀을 전할 수 있는 그 위임을, 그 권세를 받아가지고 백성에게 말합니다. 여호와가 말하노니 내가 너희와 함께하노라 했습니다. Тэгэхээр энд эзний элч гэж юм тийм ээ. Элч гэдэг нь бол одоо илгээгдсэн хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд Бурханаас илгээгдсэн хүн гэсэн үг. За тэгээд эзний захиасыг ард түмэнд дамжуулсан. Тэгэхээр энэ захиасыг тэр ард түмэндээ хилүүлэхээр Бурхан түүнд итгэмжлэн даатгсан байна тийм үү. За тэгээд Бурханы итгэмжлэлээр одоо энэ Бурханы захиас үгийг ард түмэнд дамжуулж хэлсэн. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би та нартай хамт байдаг гэж эзэн тунхаглаж байна гэж хэлсэн байна. 자, 여기서 하나님을 경외하는 사람들, 이제 하나님의 백성들을 하나님을 경외하는 마음을 주시고 학계 선지자를 통해서 주시는 하나님의 말씀을 청종하니까 하나님께서 그들에게 내가 너희와 함께 하노라 이렇게 하나님이 약속을 해주십니다. Тэгээд Бурхан тэр ард түмэнд өөрөөс нь эмээх зүрх сэтгэлийг өгсөн. За тэр зүрх сэтгэлийг хүлээж авсан эмээх зүрх сэтгэлтэй хүмүүс хийн Хаггайгаар дамжуулж хэлсэн эзний үгийг сонсоод дуулууртай дагсан. За тэгэнгүүт Бурхан яасан бэ гэхээр тэр ард түмэнд би та нартай хамт байна гэж амласан байна. 자, 하나님께서 택한 백성들에게 하나님이 성전을 건축하도록 이제는 학계 선제를 통해서 말씀을 전했는데요. 하나님의 백성들이 그 말씀을 이제는 순종하게 됩니다. Ард түмэн тэр эзний өргөг барихгүй байсан учраас эзэн Хагgai шийдвэрлэгчийг явуулж өөрийнхөө үгийг тэр дамжуулж эзний өргөг барих тухай сануулж хэлсэн. Тэгээ ард түмэн тэр үгийг сонссон учраас Бурхан тэднэртэй хамт байна гэдгийг амласан байна. 하나님이 우리와 함께 하신다. 하나님의 택한 백성들에게는 반드시 하나님이 우리와 함께 하신다는 이 신앙 고백이 반드시 따릅니다. Тэгээ Бурханаас эмээдэг, Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэг хүмүүс болвол энэ Бурхан бидэртэй хамт байдаг гэсэн бат итгэлтэй байдаг. 우리가 무슨 일을 하든지 만군의 여호와 하나님이 함께 하실 때에는 그 일이 참으로 즐겁고 기쁘고 또 좋은 결과를 가져오게 됩니다. Бид нэр юу ч хийлээ гэсэн, ямар ч ажил хийлээ гэсэн эзэн төв төмдийн эзэн бид нартай хамт байх юм бол ямар ч хүнд хүчээр бэрхшээлтэй ажил хийсэн гэсэн тэр ажил амархан баяр хөөртэй санагддаг. 이와 같이 하나님이 함께 하시는 백성들은 하나님을 섬기는 일이 기쁘고 즐겁고 아름답고 선하고 복된 일이라는 겁니다. Нэр бурханд итгэдэг, бурханаас эмээдэг зүрстэлтэй хүмүүст бол бурханд үйлчлэх нь бол үргэлж баяр хөөртэй, аз жаргалтай ажил байдаг. 고린도후서 6장 1절을 보시기 바랍니다. Коринт-хөөсө 6-장 1-절. 네, 고린도후서. За 2-р Коринт 6-гийн 1-ийг бүгдээрээ харъя. 읽어보세요. 2-р Коринт 6-гийн 1.
Бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүйлэн гуй. Бурханы нэгүслийг дэмий хоосон бүү аваарай. 자, 이 하나님이 일꾼은 누구를 말합니까? 하나님의 일꾼. 사도 바울이 자신을 하나님의 일꾼이라고 여기 증거합니다. Бурхантай хамтран ажиллагч гэж хэнийг хэлж байгаа юм бэ гэхээр Илч Паул өөрийгөө бид нарыг өөрсдийгөө хэлсэн байна. 하나님과 함께 일하는 자가 하나님의 일꾼이라는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бурхантай хамтран ажиллагч гэдэг нь одоо бурханы ажлыг хийж байгаа бурханы ажилтнууд гэсэн үг юм аа. 하나님이 우리와 함께 할 때는 우리가 하나님의 일을 하는데 기쁘고 즐겁고 그 일이 잘 됩니다. 그리고 좋은 결과를 가져옵니다. Бурхан биднэртэй хамт байх юм бол бурхан биднэртэй хамт ажиллах юм бол тэр ажил үргэлж баяр хөөртэй аз жаргалтай тэгээд үргэлж одоо бүтэмжтэй сайн сайхан болдог. 하나님의 백성은 누굽니까? 하나님이 함께하는 백성이고 하나님의 일꾼은 누굽니까? 하나님이 함께하는 일꾼입니다. Бурханы ард түмэн гэж хин юм бэ? Бурхан хамт байдаг хүмүүсийг хэлж байгаа. Бурханы ажилчин гэж хин юм бэ? Бурхантай хамтран ажилдаг хүмүүсийг хэлж байгаа. 우리가 하나님과 함께 일할 때 우리가 피곤하지 않고 지치지 않고 낙심하지 않고 오히려 기쁘고 즐겁고 복되고 영화로운 것입니다. Бурхантай хамт бид нар ажиллах юм бол бурхантай хамтал байх юм бол бид нар ерөөсөө сэтгэлээр унахгүй сэтгэлээр унд шандарахгүй ядарч эцэд цуцсахгүй харин ч тэр бурхантай хамт хийж байгаа ажил маань үргэлж баяр хөөртэй аз жаргалтай бас ерөөлтэй сайн сайхан бүтэмжтэй болдог. 자, 우리는 하나님과 함께 일하는 하나님의 일꾼들입니다. 이것을 우리가 바로 깨달아야 됩니다. Тэгээ бид нэр бол бурхантай хамт ажилдаг бурханы ажилчид шүү гэдгийг бид ойлгож үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 내가 하는 게 아니에요. 하나님의 일은 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님의 은혜로, 하나님의 능력으로, 하나님의 지혜로 하나님의 일이 되는 것입니다. Бид нар тэр ажлыг хийгээд байгаа юм биш ээ. Харин бурхан бидэртэй хамт тэр өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа хэрэг юм. 이제 우리가 고린도전서 15장 10절을 한번 읽어보세요. Тийм учраас бурханы ажил үргэлж бүтэмжтэй болтгоо. 고린도전서 Жонсо 15장 10절 1 Коринт 15-ийн 10-ыг уншийе. 15장 10절. Гэвч бурхны нэгүүлслээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүүлсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүүлсэл үүнийг хийсэн. 여러분 사도 바울만큼 하나님의 복음을 위해서 수고를 많이 한 사람이 누가 있습니까? Тэгээ бодоод үзэхэд Илч Паул шиг тэр бурхны ажлыг хинээс ч илүү зүтгэлтэй хийсэн хүн хэн байгаа вэ дээ. 근데 그 고백을 사도 바울이 내가 한 것이 아니요. 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 했다는 겁니다. Гэтэл тэр Паул хүртэл хэлэхдээ би хийсэн биш ээ. Харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүүлсэл энэ бүхнийг хийсэн юм аа гэж хэлж байна. 하나님 사도 바울에게 은혜를 주셨어요. 하나님이 함께 해주신 거예요. 하나님이 함께하는 은혜를 주었기 때문에 사도 바울이 하나님의 복음을 위해서 많은 수고를 했고 고난을 많이 받았지만 그러나 그것도 내가 한 것이 아니요 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라 이렇게 고백하고 있습니다. Бурхан болохоор Илч Паулд тэр бурхан хамт байхын ивэл нэгүслийг өгсөн байна. Тийм учраас тэр ивэл нэгүслийн ачаар Илч Паул хэдийгээр одоо зовлон бэрхшээлтэй хүнд хэцүү байсан ч гэсэн бурхны ажлыг тэгж зүтгэлтэйгээр бас бүтэмжтэйгээр хийж чадсан байна. Тийм учраас Паулийн амнаас ингэж бурхны тэр нэгүсэл байсан учраас л энэ бүхнийг хийж чадсан юм аа гэсэн үчил гарсан байна. 하나님이 나와 함께 하심을 우리가 항상 고백하고
내가 하나님과 함께 일하는 일꾼으로 우리가 하나님의 일을 은혜롭게 하나님의 능력으로 해야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн бурхан надтай хамт байдаг шүү гэдгийг үргэлж санаж тэр ивэл нэгүслийн ачаар а, тэр ивэл нэгүслийн хүчээр бурханы ажлыг хийх ёстой маа. 자, 14절을 또 읽어보시죠. 학계 1장 14절. За эргээд Хаггай номрогоор 14 дугаар эшлэл. Ингээд эзэн Юдагийн захирагч Шалтиелийн хүүгэн Зерубабелийн сүнсийг тэргүүн тахилч Йехозадекийн хүүгэн Яшуагийн сүнсийг үлдсэн бүх ард түмний сүнсийг хөдөлгөлөө. Тэд ирж өөрсдийн бурхан түг түмдээ эзний өргөөн дээр ажиллав. 자, 여러분 보세요. 아, 우리가 학계 1장 1절을 보시면 첫 번째 하나님의 말씀이 임하신 그 시간이 언제였어요? За бүгдээр эргээд одоо нэгдүгээр ишлэлийг харах юм бол нэгийг харах юм бол энэ юу Хаггай дээр эзний үг ирсэн цаг үе нь хизээ байсан мөлий. 그러니까 다리오 왕 제2년 그 6월 1일이었습니다. 첫 번째 하나님의 말씀이 학계에게 주어진 때는 6월 1일, 6월 1일이었는데 오늘 이렇게 하나님의 말씀을 듣고 이스라엘 백성들이 순종한 때는 6월 24일이었어요. 15절에 나오죠? 15절 읽어봐요. 15절. За нэгдүгээр ишлэлдээр харах юм бол Дайрус хааны 2 дахь оны 6 дугаар сарын эхний өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-нд эзний үг Хаггайд ирсэн гэж байна. За тэгвэл Хаггайн тэр эзнээс авсан үгийг тунхаглаад тэгээд ард түмний зүрх сэтгэл сүнс хөдлөөд тэгээд энэ ажлыг одоо эхлэхээр шийдсэн тэр үеийн хизээ вэ гэхээр 15 дугаар ишлэлээр нь Дайрус хааны 2 дахь оны 6 дугаар сарын 24-нд гэж хэлсэн байна. 그러니까 이 3주 만에 하나님의 말씀을 증거하고 3주 뒤에 놀라운 이런 하나님의 역사가 일어난 겁니다. Тооцоод үзэх юм бол 6 сарын 1-нд бурхны үг ирсэн. За тэгээд 6 сарын 24-нд одоо энэ явдал болсон гэж энэ бүх ард түмний зүрх сэтгэл хөдлсөн. За тэгэхээр ингээд 23 хоног за нэг багцаалсан бол 3-7 хоног Хаггай эзний үгийг ард түмэнд дамжуулж тунхаглаж хэлж ярьсан байна. За ингээд 3-7 хоногийн эцэст одоо ийм гайхалтай өөрчлөлт явагдчихэ. 이 학계가 하나님의 말씀을 정직하게 그대로 하나님의 말씀을 가감 없이 그대로 하나님의 말씀을 증거하니까 그 하나님께서 그 말씀의 능력으로 이렇게 스룹바벨 총독과 그다음에 대제사장 여호사닥과 또 온 백성들의 마음을 감동을 시켜서 성전을 건축하자. 우리가 잘못했구나. 회개하고 자신들의 죄를 회개하고 이제부터 우리가 성전을 건축하자. 이렇게 백성들의 마음이 돌아선 겁니다. Хаггай болохоор ерөөсө худал хормог юм яриаггүй бурхны өөрт нь хэлсэн ард түмэнд тунхаглал гэсэн тэр үгийг нь яг тэр одоо үнэн зөвөөр дамжуулж тунхагласан байна. Тийм учраас бурхан одоо ивэл нэгүслээ буулгаж тэр удирдагч Зерубабел мөн тэргүүн дахиалч Йошуа мөн бүх ард түмний сүнсийг нь хөдөлгөж бид нэр үнэхээр буруу юм хийжээ. Бид нэр үнэхээр гин буруутай юм байна. Одоо балтгай бүгдээрээ босоод хамтдаа явцгаа хөдөлцгөө эзнийхээ өргөг дахин барья гэж шийдвэр гаргасан байна. 이 성전을 건축하다가 16년 동안 성전 건축이 중단이 됐었어요. 근데 уул нь бол эднэр шууд нутагтаа ирснийхаа дараа бурхны өргөөний ажлыг эхэлсэн байсан. Гэхдээ
дундаас нь одоо гадаад дотоодын элдв одоо саад дотороос болоод зогссон 14 жилийн турш зогсчихсон. 이와 같이 오랫동안 성전 건축이 중단이 됐고 하나님을 섬기는 일이 이렇게 이스라엘 백성들이 하지 못했고 이러한 그 어려운 상황 속에서 학계 선지자가 나타나서 하나님의 말씀으로 성전 건축을 다시 하라는 하나님의 명령을 이렇게 증거했을 때 3주 만에 이스라엘 백성들이 회개하고 성전 건축을 다시 시작하게 된 겁니다. Тэр ийм нөхцөл байдал донд эзний үг Хаггайд ирсэн. Тэгээд Хаггай эзнээс сонссон үгээ тэр нөхцөл байдал донд тунхагласан. Яг тэр чигээр нь нэмээжгүй, хасаажгүй яг зөв яг тэр чигээр нь дамжуулж хэлсэн. За тийм учраас энэ нь эзний үг байсан учраас ард түмэн Иесусда биш Зерубабел болон Йошуа тэргүүтээ ард түмэн сүнс нь хөдөлж, сэтгэл нь хөдөлж эргээд одоо барилгын ажлаа өргөжлүүлэхээр шийдвэр гаргасан байна. 3-7 хоногийн дотор тэгэж одоо шийдвэр гаргахаар 하나님의 일꾼들이 교회에서 여러분 하나님의 말씀을 증거할 때 하나님의 말씀을 내가 하나님의 일꾼으로서 하나님 나를 이 교회에 보내셨다. 하나님 나를 이 교회 일꾼으로 세워주셨다. 그걸 굳게 믿으시고 나를 보내시고 나를 세워주시는 그 하나님의 말씀이 뭔가? 이 무슨 말씀을 내가 전해야 될 것인가? 하나님 앞에 기도하면서 하나님이 주시는 말씀을 받아가지고 우리가 교회에서 말씀을 전해야 됩니다. өнөөдөр ч гэсэн бид нар Бурханы ажилчдын хувьд Бурхан намайг илгээсэн. Бурхан надад энэ ажлыг даалгаж өгсөн. Бурхан надтай хамтран ажилдаг гэдэгт итгэж тийм зүрх сэтгэлээр эзний өгсөн тэр үгийг ажлыг бид нар итгэмжтэйгээр одоо буруу сэтгэл санаа агуулгүйгээр цэвэр зүрх сэтгэлээр хийх ёстой юм аа. 아무리 사람이 참 그 불순종하고 거역하는 사람일지라도 하나님의 말씀을 통해서 감동을 받으면 순종하게 돼 있습니다. Тэгээ хүн хэдийгээр одоо ямар ч зөрүүд муухар хорон муу санаатай хүн байлаа ч гэсэн үнэхээр жинхнээсээ бурхан үгээ альдах юм бол бурханы тэр дуу хоолойг сонсох юм бол сүнс нь хөдөлдөг. 자, 이와 같이 하나님께서 학계 선제를 통해서 성전을 다시 건축하라는 이 하나님의 명령을 전하고 나니까 성전을 중단했던 그 지도자들과 백성들이 다 회개하고 돌아서서 다시 하나님의 성전을 이렇게 건축하게 됩니다. 이게 하나님의 일입니다. 이것이 하나님의 역사예요. Ард түмэн үгийг дуулууртай дааж гимшиж бурхны өргөөг эргүүлээд барьж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас бурхны ивэл нэгүсэл тэдэнтэй хамт байсан байна. 그러니까 우리가 이 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었다고 했습니다. бүх бичээсүүд бурхны хөдлөгснөөр бичигдсэн гэж хэлсэн байгаа. 여러분 부지런히 성경을 읽고 이 말씀을 연구하시고 이 말씀을 가지고 내가 감동을 받고 이 말씀을 가지고 하나님의 교회를 살려내야 됩니다. Энэ үгийг бид нар одоо тууштай итгэмжтэйгээр уншиж түүнийг өөртөө хэрэгжүүлж бас цааш нь итгэмжтэйгээр тунхаглаж зааж энэ үгийг барьж бид нар үйлчилж амьдрах ёстой юм аа. 아니, 예수님께서도 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 오직 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 분명히 선포하지 않았습니까? Есүс ч гэсэн тунхагласан байдаг тийм үү? Хүн
Зөвхөн талхаар бус харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдардаг гэж. 하나님이 말씀이 있어야만이 사람이 살게 돼 있습니다. Бурхны үг байж гэмээн хүн амьдарч чадна. 여러분 요한계시록 2장 가봐. 요한계시록 2장. Илчлэл номын 2 дугаар бүлгээр очие. 요한계시록 2장 보시면 2장 11절. 11 дэх эшлэл. 아시아 7교회에게 이제 보내는 편지에서 맨 마지막 부분에 똑같이 반복돼서 나오는 말씀이 있습니다. Азийн 7 чуулганд илгээсэн үг байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо урдах хэсгүүд нь болохоор өөр чуулган болгонд одоо тохирсон үсийг хэлээд хамгийн сүүлд нь болохоор бүгдээрэнд нь яг адилхан үгийг хэлсэн байгаа. 제일 먼저 에베소 교회에 보낸 말씀 가운데 2장 7절. 2장 7절. За хамгийн түрүүнд Эфес чуулганд илгээсэн загтал байна. За 2-ын 7 дээр байна. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. За юу гэж хэлсэн бэ? Чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэн сонсогдсон. 오늘날 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라는 거예요. Өнөөдөр чуулганд ариун сүнс юу хэлж байгааг чихтэй бол сонсцгоо. 또 두 번째 서머나 교회도 마찬가지입니다. 2장 11절. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. Дараа нь Смирна чуулганд ч гэсэн мөн адилхан хамгийн сүлд нь хэлсэн байгаа 11 дэх эшлэлээр чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон. 세 번째 버가모 교회도 2장 17절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. 3 дугаарт нь Пергам чуулганд ч гэсэн хандаж 2:17 дээр чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон гэсэн. 2장 29절 버가모 교회에도 두아디라 교회에도 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. Бас цааш нь Туатир чуулганд ч гэсэн хандаж хэлээд хамгийн сүүлд 29 дээр чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон гэсэн. 또 사대교회도 3장 6절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. Дараа нь 3 дугаар бүлгийн 6 дээр нь Сардэг чуулганд бас үгээ хэлээд эцэст нь бас чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон. 빌라델피아 교회도 3장 3장 13절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. Дараа нь болохоор энэ ямар чуулган гэлээ? Филадельфи чуулган. Энд ч гэсэн 13 дээр чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон. 마지막 라오디게아 교회에도 3장 22절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 했습니다. хамгийн сүүлд нь Лаудик чуулганд ч гэсэн үгээ хэлээд хамгийн сүүлд нь чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэй сонсогдсон гэж 3:22 дээр хэлсэн байна. 이는 모든 성경은 하나님의 감동으로 됐지만은 오늘날 나에게 우리 교회에 주시는 말씀을 받아야 됩니다. Тэгээ бүхий л бичээс Библийн бүхий л ишлүүд Бурхны хөдөлгөснөөр Бурхны онгодоор бичигдсэн боловч өнөөдөр онцгойлон надад Бурхан юу гэж хэлж байна? Манай чуулганд юу гэж хэлж байна вэ гэдгийг бид ялгаж сонсох хэрэгтэй. 아시아 7교회는 전 세계 모든 교회를 총칭하는 말씀입니다. 전 교회를 이렇게 나타내는 그러한 말씀이에요. Тэгэхээр энэ илчил намдар гарч байгаа Азийн 7 чуулган гэдэг нь бол зөвхөн тэр 7 чуулганыг хэлж байгаа ш. Энэ дэлхий дээр оршин байгаа бүхий л чуулгануудыг төлөөлөл болгож, өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн бүх чуулгануудад хандан хэлж байгаа үгс. 모든 하나님의 교회는 그 특징이 하나님의 성령의 말씀, 성령의 감동된 말씀을 가지고 하나님이 교회를 이렇게 다스려 나가시고 세워 나가시는 겁니다. Тэгэхээр дэлхийн бүх чуулганд байдаг онцлог
нийтлэг онцлог нь юу вэ гэхээр бүх чуулган тэр сүнсний хэлж байгааг, ариун сүнсний хэлж байгаа үгийг сонсож, ариун сүнсний дуу хоолой, ариун сүнсний удирдамжаар явдаг. Энэ бол бүх чуулганд байдаг нийтлэг онцлог юм. 그래서 우리가 이 성령의 감동을 받기 위해서 기도 많이 해야 되고, 정말 우리가 하나님을 찾아야 되고, 구해야 되고, 하나님의 말씀을 가지고 우리가 씨름을 해야 되고, Тэгэхээр 하나님을 찾아야 됩니다. үнэхээр одоо жинхэнэ одоо бурхны чуулган бол тийм байх хэвээр. Ингээс ариун сүнсний юу хэлж байгааг манай чуулганд онцолж юу хэлж байгаа гэдгийг сонсдог. Тэгээд дуулууртайгаар дагаж явдаг тийм чуулганууд байх хэвээр. Тэгэхээр тэр сүнсний хэлж байгааг сонсох чихтэй байхын тулд, сонсож чадахын тулд бид нар үнэхээр их залбирч бурхан руу хандаж, бурхан руу илүү ойртох ёстой юм аа. 사람의 그 영혼을 구원하고 그 영혼을 살릴 수 있는 길은 하나님 말씀입니다. 성령에 감동된 이 하나님의 말씀 없이는 사람의 영혼을 구원할 수가 없고 그 영혼을 살릴 수가 없어요. Хүмүүсийг аварч хүмүүсийн сүнсийг аврал руу хөтлөн дагуулах цорын ганц арга бол ерөөсөө бурхны үг юм. Бурхны үг байхгүй бол бид нар хүмүүсийг удирдах, тэр сүнсийг нь аварч бурхан руу хөтлөн дагуулж ерөөсөө чадахгүй. 여러분들이 정말 하나님의 살아있는 말씀을 전하면 여러분 교회를 하나님이 채워주십니다. 그 교회는 하나님이 반드시 하나님의 경외하는 사람들 통해서 하나님이 공급해 주십니다. 그 교회를 풍성하게 해줍니다. Хэрвээ та нар үнэхээр одоо ингэж бурхны үгийг бурхны үгийг ингэж зөв зааж, сургаж, тунхаглаж чадхал юм бол тийм чуулганыг бурхан бурханаас имээдэг хүмүүсээр дамжуулан заавал одоо хангаж хэрэгцээг нь дүүргэж хангаж өгдөг. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 하나님과 함께 일하는 하나님의 일꾼이라는 것을 우리가 확실하게 깨닫게 해주시옵소서. Харин бурхан минь бид нар бол бурхантай хамтран ажиллагч, бурхны итгэмжид ажилтан гэдгийг үнэхээр сайтар ухаарч ойлгоход бас итгэлтэй байхад туслаарай. 내가 일하는 것이 아니고 나와 함께 하시는 하나님의 은혜로 우리가 하나님의 일을 해야 된다는 것을 깨닫게 해주시옵소서. Би хийх биш, харин бурхны нэгүслэр би бурхны ажлыг бурхантай хамт хийдэг юм а гэдгийг хүн бүр ойлгоосай. 오늘날 우리들에게 우리 교회에게 주시는 하나님의 말씀, 성령의 감동된 말씀을 받아가지고 교회를 살리고 그 영혼들을 정말 살려나가고 하나님의 택한 백성들을 구원해 나가는 이런 하나님의 일이 잘 되게 해주시옵소서. Өнөөдөр ариун сүнсний дуу хоолойг сонсох чигтэй байж, ариун сүнсний дуу хоолойг сонсснороо үнэхээр тэр чуулганда итгэмжтэй үйлжилж, бас чуулганаар дамжуулан таны сонгосон хүмүүсийг аврах, тэр сүнснүүдийг аврах ажлыг итгэмжтэйгээр зөв хийж чадхад туслаарай. 그리고 하나님을 경외하는 자들이 그 말씀을 듣고 정말 하나님의 말씀대로 하나님의 것을 가지고 우리가 섬기는 교회를 풍성하게 채우게 해 주시옵소서. Бас бурхнаас эмээх зүрх сэтгэлтэй хүмүүс тэр үгийг сонсоод тэр үгээр өдөөгдөж тэгээд бурхны үгийн дагуу бурханд өргөх ёстой өргөлөө чуулганд авчирснаар чуулган манж гэсэн элбэг дүүрэн болох болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.